Buat kucing sundor kita apa? Di kmen ini betul. Yang kita step kalau 100 meteoris yang disimpan di bawah saus dan seneng, bak 100 meteoris yang digunting saus dan seneng. Kita lagi di jingialehkai kita miladat bantu jingialehkai, bak miladat bantu jingialehkai itu pengal seneng borek. So, mila bantu jingialehkai ya hari ini, hapeng jam kene jingialehkai, apa perlu yang half time jam kene football. Dengan sahabat tepat ya ki perlu penting jadi dengan interest kita kuat dan marathon atau marathon relay sahabat ai yang kita ikuti ai yang duduk akulah hadir bagi yo ya ke break lebih ke half time jam ke football jingialehkai ya ke relay jam ikuti. Begitu kita lakukan ini ibarat interest. Berkuah namar, video atau video yang ditunjuk. Sebab dengan icon icon dulu akulah ada icon dulu pada ini. Jingialehkai kalau kebetulan kalau kebetulan buka persang ni berikut so kebetulan buka persang berbaik kebel so hampir ada ibu senior player yang datang tambah ibu senior player yang datang tim semailah hampir ada ibu Pesang menpas, saving juga. Ibu player jawab pada belum larut namar tidak guna player. Kasi kuat di namar relays. Nakuha ako na nga, wala ko tayo na nito. Atse, mana ko tayo ni? So once again, pasal tentang ada guna kita kemat habis ni. Progress ada mana kita tengok? So kita ni mana kita tengok? Progress mana kita tengok? Ada training football. Video akan terlihat progress nanti lagi. Perlu khana, tapi perlu khana nanti, no?
Chalo. Panjai ada. Kena jingialehkai friendly mat. Panjai. Apa ya or? Ekli. Ya mak. Kata dia boleh discipline. Oh benar lah. Betul ada lah. Hai macam tu. Apa dia? Progress ada main kerteng. So kita ni bermain kerteng lah. Progress bermain kerteng no. Ada training football. Ini orang pynlong ke progress nampak lagi Patharkhmah tapi Patharkhmah kerteng no. Kmen. Wow. Today we are staying in the second half of the football match playing the Volley bersama yang Volley. So jingialehkai kalau kita lihat hadir minta, nampun function lain kita juga pergi ilang jah. So hamzah kita progress ada main kerteng. So kita bermain kerteng, progress bermain kerteng. Ada training football. Ini orang pynlong ke progress nampak lagi Patharkhmah tapi Patharkhmah kerteng no.